आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइरि राज्यसिगी इरांगदा मैना तुमना चाख्रबा इमुंगसिंगी युंगी पता यावना मरुइबा चे चांगसिंग लौथोक्तबा लेरगदी अथुबा मतमदा सरकारदा पाउ पिबियो लउ सिंगु मंत्री थोंगा बिसोजिन हाइरि राज्यसिदा थोखिबा इरांगना मरम ओइदना हेक्टर लिसिंग मंगा चामा कुंतरेकी लोकपमसिंग सोअनखि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना ngasi झारखंड लोपा कोटी लिसिंग कुंथ्रा मंगा चाटे लोम चांगना पाइखतकदबा तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्टसिंग संगागनी खरगिना जत्रा होनगनी अमसुंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ngarang very short range air defense system missile ama mai pakna changeng tokre मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइरि राज्यसिगी इरांगना मैना तुमना चाख्रबा इमुंगसिंगी युंगी पता यावना मरुइबा चे चांगसिंग लौथोक्तबा लेरगदी अथुबा मतमदा सरकारदा खंगनबा हाइरि मणिपुर विधानसभा की ngasi चथकिबा मिफंगी वाहंग पाहुंगी मतमदा खुंड्राकों केंद्रगी एमएलए थोकचोम लोकेशोना हंगलपा वाहंगी पाखुमदा मुख्यमंत्री ना हाइ युमै चाख्रबा इमुंगसिंगी मथौ ताबा चे चांगसिंग सरकारना नौना पिदुना लाक्ली हौजिक फावा मसा मसागी युंगी पता यावना मरुइबा चे चांग लौथोक्तबा लेरगदी ममिंग मथाना चिंगबा निंथिना हापना सरकारना पिखलकपा यागनी यामद्रबदा नमित इनिगी मनुंगदा मियामगी मथौ ताबा चे चांगसिंग सोइदना फंगनगनी हाइना थाजबा पिखि लउ सिंगु मंत्री थोंगा बिसोजिन हाइरि राज्यसिदा थोखिबा इरांगना मरम ओइदना हेक्टर लिसिंग मंगा चामा कुंतरेकी लोकफमसिंग सोअनखि वाफम असि ngasi मणिपुर विधानसभागी वाहंग पाहुंगी मतमदा विरोधी एमएलए ओक्रम सूर्यकुमारना हंगबा वाहंगी पाकुमदा श्री बिसोजिना फोंथोखिबनी मंत्री हाई इरांग असिना मरम ओइरगा फौ मेट्रिक टन लिसिंग 35,338 रोम पुथोकपा ngमनखिदे मसिगी अपुनबा सेनफम असि चौरांगना लुपा कोटी 59 लाख हुंफु ओइगनी लोइनाना इरांग असिना सोअनखिबा लौमी मसिंगना लिसिंग मंगा समापन सुपना अमनी मखोइसिंग अदुगी मनुंगदा लौमी लिसिंग अहुम सामरी मरफु हुंदैदी खेती पुरोन पीनबा होम डिपार्टमेंट दा रिकमेंड तौखरे मखोइगिदमक लुपा कोटी 19 लाख 58 सैंक्शन तौखरे लेमौरिबा लौमीसिंग अदुगी मनुंगदा मखोइ 19 असोइबा यावरंखि अदुबु लौमी लिसिंग अनि चहुम मरफुद्रामापनगी ओइना अनिसुबा फेजदा खेती पुरोन पीनबा डीसीगी ऑफिशियल सिंगना वेरिफिकेशन तौबगी थबक चथरी हाइखि मंत्री की पाखुम तारबा मतुंगदा एमएलए सूर्यकुमारना मखा ताना हाइ तोंगान तोंगानबा लौमी लुपसिंगी सर्वेगी मतुंग इना चौराकना लोकफम हेक्टर लिसिंग 9 लोम इरांग असिना सोअनगी हाइबगी रिपोर्ट लई मसिगी अपुनबा सेनफमना चौराकना लुपा कोटी 138 ओइगनी पानै हाइना हाउस की खुथांगदगी मंत्री की पुकनिंग चिंचिनखि मंत्रीनासु हिरम अदुगा मरी लेनना थाजबा याबा रिपोर्ट सिंग लेरगदी पिखलकपा यागनी हाइना सभादा थंगखि कुंथ्राउंग दैसुबा आसाम राइफल्स की अपुनबा कांगबु अमना था असिगी कुनिपान के अयुक्ता थौवाल जिला की लिलोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा नुंगई सिंगदा थिबोमगी थबक चथबता खुसु खलाई कयामसु फागत पंगमखि पुलिस की पाउन हाई सुसांपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस नसु सिंहाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पोंगबाल खुलगी उमंग अमदी वाल खुदा थिबोमगी थबक चथबदा तोंगान तोंगानबा मखल की नोमई अमदी मरुसिंग फागत की फारबा खुलाई सिंग अदुगी मनुंगदा डबल बैरल नोमई अमा मरु 13 2 इंच मोटर बॉम्ब अनि 36 हाई एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड अनि 303 राइफल अमा मैगजीन अमा कापा यारिबा मरु अनि मैगजीन ग लोइनाना 9mm पिस्तौल अमा मरु अनि 12 बोर राइफल अनि AK राइफल अमा सिंगल बैरल नोमई तरु इम्प्रोवाइज हेवी मोटर मरी चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा रेडियो सेट अमा अमसुंग 7.62 mm की मरु तरु यावरी मखाताना मणिपुर थोकलिबा इरांग असि लाक्सिनबा सिक्योरिटी फोर्स न मफम कयादा थिबोमगी थबक लेपतना चथरी हाइरि मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुणे का खुसनदुना जाति थाकी सेमिनार अमा यूनिवर्सिटी असिगी कोर्ट हॉल दा पांगथोखरे डिपार्टमेंट असिगी एलुमनाई अमसुंग एटलाई मणिपुर चैप्टर की मतेंगा लोइनाना पांगथोखिबा निमित निनी की ओइबा सेमिनार अदु नॉर्थ ईस्ट कल्चर लिटरेचर लैंग्वेज एंड एजुकेशन ए मल्टी डिसिप्लिनरी एप्रोच हाइब हिरमदा पांगथोकपनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र गुवाहाटी लेबा कॉटन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश चंद्रशेखर यावना तोंगान तोंगानबा प्रोफेसर सिंह सरुक याखि ngasi की थौरम अदुदा
An Introduction to Academic Writing and Presentation Skills kauba larik amasu phongki tabiriba pawsa kasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi numit nini ki khongchata Jharkhand West Bengal amasung Bihar da jatkani Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi ayuk Jharkhand dagi Dhanbad ta thungkhre mahana Jharkhand da ngasi lupa koti 19,35 satet jangna paikhat kadaba fertilizer industries railways power amasung coal sector ga mari leinaba projecting kharana sangagani kharana jatra hungani loinana Sindida leiba Hindustan Fertilizer and Chemicals Limited Fertilizer plant su Pradhan Mantri na hawdokani hariba plan asi lupa koti 19,9 jangna sakhibani masina indigenous urea puthokpagi sang hengatnangani haibagi thajaba thamli Kendra Road Transport and Highways Mantri Nitin Gadkari na ngasi Uttar Pradesh ki Jaunpur da Dharma Pat Jatra hungani masina Jaunpur ga Ajodhya Varanasi amasung Bijapur ga samnahlagani Dharma Pat lambi asigi manungsana House dagi Purbanchal University phawba amadi Purbanchal University dagi Sahagans phawbagi 4-lane road ki lupa koti 3,300 yauri Cooperation Mantri Amit Shah na ngasi New Delhi da Urban Cooperative Bank ki makhada National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited hangdok lagani Lebak asibu masa mathanta maromdom lepsaba ngamba ohennaba pandamda thorang asi paikhatpani Urban Cooperation Bank ki makhada tongan ba umbrella organization sing hangdorpa asina Sahakar se Samriddhi ki pandam adu yawangam lagani Taurang asina Urban Cooperative Banking Sector da bank amasung customary sing da kanaba phangalagani Defense Research and Development Organization DRDO na ngarang missile ma mai pak na sangeng tokre missile adudi very short range air defense system ni ngarang Orissa gi samudra mapandagi ground based portable launcher dagi missile adu mai pak na sangeng tokibani mai pak na sangeng tokiba dugi dama ngaksel Mantri Rajnath Singh na DRDO bu thagatba phongdokki Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi lairaba masung sotharaba tribal kanglup singi damak sarkarna tongan ba yai phathawrang kaya paikhatli Orissa da leriba tongan ba tribal kanglup singi marakta haujiksu kendra sarkarna haksel shiksha sanitation amasung thaknaba afaba ising pinaba paikhatliba scheme singi kanaba nithina phangdaba yauri Mahaki maramdam Orissa gi numit marini khongchatki ngarang nini chanba numita Srimati Murmu na akhanaba aircraft amada Keonjhar jila da chatuna Juang try ki lusing basinga unaduna wari sanaki sarkarna paikaliba scheme singi kanaba lawduna Juang tribe na mai masing tambagi lamda hena thawai yauna ba Rashtrapati na taksinki sothariba tribal purup sing chakhot hanabagi dama kendra sarkarna matik saba senphang khaktuna thamli hainasu Srimati Murmu na paudongki Mapan Thauram Mantri Dr. S. Joysankar na hari Amerikal gi matam dalebak asi mapangal hena kangkal hanbana sakhotpa economy amasung mapangal kanba lebak ama ohenbada mateng pangani Asia Economic Dialogue lisingani kunmari virtual oina hawdokpagi thauramda Dr. Joysankar na hai sakhotpa amasung malengi mapangal kanba lebak ama ohenba haibasi Pradhan Mantri Narendra Modi gi manglani Malengi lebak singa afaba mari thamnaduna saukhat lamjelda mangjil thana chatnaba honaba mathau tai hainasu Dr. S. Joysankar na hairi German Open Badminton gi nupi ki double star Bharat ki Trisha Jolie amasung Gayatri Gopichand quarter final jangkre ngasi numidang sanagadoriba quarter final match asida Bharat ki jurana China gi jura Li Jingli amasung Su Min Luoga thengnaragani aroibada maruiba pau amo Mukhyamantri Nongthongmam Biren hairi Rajya sigi irangda maina tumna chakraba imungsingi yunggi pata yauna maruiba che sangsing lokthokdaba leiragadi athuba matamda sarkarda pau pibiyu Lau singu Mantri Thonga Biswajin hairi Rajya sida thokhibe irangna maram oiduna hector 5,500 ki lokham sing soanki Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Jharkhand lupa koti 3,500 satet changna paikhat kadaba tongan ba projecting sangagani kharagina jata hungani amasung Defense Research and Development Organization na ngarang very short range air defense system missile ama mai pakna sanging tokre pawre jare